Dr. Celestine Lingdo, MLA Kumsning Constituency, Lingba ka Clause F jong ka Office Memorandum, ulong balatho baha ka district level na ni ka subdivisional level, ka jing baha mar 10% na kabentagi kasi bat garo kan kelum lang bat kan long bai 10%. Ula puli susu na katay ka memorandum ka balatho, baha bat hep kami kinu ki breo hakanunu ka post ka balaj, kini ben ailat shwai ki breo ki balong try jong ka district ka baka post ka lain. Dr. Celestine uloong babaro shkata bampadon ke roster habalait kam lathung lang bat garo bakhasi redon ke bala muslia ya kani bat lami ke roster kebawan ra ke jingdu nong bah ju ko por loong ru babaro serta ngimju kran persya ya kinu ki bri ke bawan ban thep kam hapo ribhoi district ndewla pensngo bak office memorandum ka tho shai be kinu ki post ki balait hapo district lade ban ailat ye ki briu ki badai try na ka district haka baka post ka lain. Nakaliang jug Dr. Bom uloong ru bangila day bandawai la ka jong ka hok bat kendu ru UDC badeu chairman juga DSC baladakar kam thungkam kalong online ni offline haba kinong thep kam ki bun ribhoi de ban ailat kham bun yiki. Nga syukwa ban puli ka office memorandum number PER bracket AR 25/2022 part 3 dated Cipoterik Benai Basan Arpo Ar. Hakane ke office memorandum. Kadai ke office memorandum ke bejrong. Tehen reha ke clause F jong katu ke memorandum. Ke ong at the district level or subdivisional level. Reservation of 40/40 for Khasi and Garos will be combined as 80. But Kaongru hakaway ka sentence while selecting candidates for such posts, preference should be given to local candidates residing permanently in the district in which the vacancies occur. Kane kadai gamat kaba ngakwa aban ong kamtam syaki perlop nong yalam hapo riboy lada kadai kiseng balang ne kirang bak snong ne kisamla watkam Barok siketa hari boy distrik ngim jukran persya ikino ki kandidat ki bawan na kiwe ki distrik ban wat kam ban ya compete lang bat ngi po ri boy tehen rei ke office memorandum kalai specific instruction baki post ki balai hapo ka distrik dei ban ai ya ki permanent residence jong katu ka distrik hakaba ka post kalai tengah sengo nang ne syakmat ki perlop jengi na po ri boy kidai ban le halor jong kani ban diman yala ka jong ka hok ngam ong to yopen huri hura tehen rei kumno ngin diman yala ka jong ka hok kidon sibun kilat kilenti kiseng balang ki grup jong kiramba snong ki samlawat kam ngilak bani kendu UDC du bolong chairman jong ka district selection committee la kumno ka screening kadai bandon nadu ka por ka bangi tap yaki application form jongi lada kadai online offline ru preference kamu ngecek iki address ke lada ki babun ki candidates kidai napok lokal preference di ban ai ki kumbalong hakini kisnem ki balalai lada like kam hari boy ubabun ubawan uhiar na is Khasi Hills mo